Assalamualaikum, Sampurasun, selamat siang Sobat YouTube. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekarang hari Rabu, tanggal 8 Desember teman-teman. Seperti biasa, saya akan melaporkan situasi terkini di proyek tol seksi 4 jalur Legok Conggeang teman-teman. Sebelum melanjutkan videonya, buat kalian, kadek tong hilap di subscribe kelenya supaya kalian tidak ketinggalan tentang informasi terkini tol Sumdawu teman-teman. Sekarang saya tepat di depan eskavator yang sedang merapikan pasir yang berada di atas jalan pengalihan. Dan kabarnya jalan pengalihan ini akan difungsikan pada hari Jumat besok teman-teman. Dan untuk underpassnya saat ini belum ada pergerakan ya teman-teman. Mungkin di antara 1 mingguan lagi untuk pengecoran atasnya teman-teman. Nanti saya akan menuju ke bagian timur underpass, yaitu dekat makam Cidadap yang ada terowongan atau gorong-gorong untuk saluran air, dan nantinya itu di atasnya adalah tolnya itu sendiri teman-teman. Saya akan menuju ke terowongannya, nanti kalian bisa lihat suasana di dalamnya seperti apa ya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Oke teman-teman, cukup segitu dulu informasi dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah informasi buat kalian ya. Tetap di Cawaka Channel dan nantikan video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe-nya ya teman-teman. Pamit undur dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun, sampurasun.